Karyaon korench limau. Wakachail esame impalwach makachail kin mimilale ye palwaran sampawach. Ni eban marpesang koch pan kachkiyong kachail im nanlang wakachail en kin kousanye. Eritewach bein makachin wiada o eban pachapachache. Nin sampawach kachail kin chiwokila achaymen petalong nan tauchay nanlang. Pwa makachay ban aleti tauchaylo eban mie palwarachayl. Nintokan achay kin miminan umpal en sampawach kachail kin wairangkila achay punot. Kaitekin pweki achaymen kasela palwarachayl men sampawach. A pweki achayl ngongki aleti palwarachayl men nanlang. Pwemela en lotiyong tan meur. Koch makachin kaunapatang kachayl waktak lawach. Yei me kachikiyong kin kachayl ngane. Men katetepen me koras me eban kachikiyong kachayl. Email alachayl kin tren kailail ki anso koras. Kachayl weweki menintokan achay kin kousan nan palwaran sampawach. Kachayl saikin cha kousan la ren kauno nan mola nan lang. Poposon makachayl kin wawitki kaitek maray nan palwar. Lalachayl tren kailail o kachayl kin ngongki pitoisang nan palwarachayl wasach o kolang nan tauchayl ren kauno. Ap mon me koras kachayl ngongki kaparenta kupuren kauno. Menta makachayl kousan la paliyech te paliyo. O kachayl koras utan pan parala ren Christ. Pwe en kating kachayl ta. Emenemen pan ale poise. Nintuan makoneng wiwia mao te suet. Nintokan meur nan palware nin sampa. Nanache sayer mao takoch lamuki koch. Sakin song patakyong aramasakan tuwe. Koch kachin mangi kich unsak. Oy kaparaparku me kumail pil eseye nan mong yung umail. Sa soche kongkongakin kumailan katngay kich. Ap sa songasong kiyong kumail tama kumaikak suwaikin kich. Po kumailan kak sapang raikan mekin suwaikin moman arbuwiakan akaitek patutien nan kapeterail. Po kich masakin moman yakala po koch masakin wiakimech. Amasakin moman lalakong po kumail masakin wiakimech. Po limpakan Christ makamkamakit kich. Pweki ach tetek yer patakwach. Aramas chemen pokila aramas koras. Mech weweki me aramas koras pilyang mela. Ekachin pokila aramas koras. Po iraikan me memor reterkin meurki pein ir. Ab reenkin meurkiche me pokin rail lar. O kachin yasata po en kachikiyong rail meur. Sang mech kola, kachay solar pan kin kilang o kasawi aramas, nintuan lamalaman aramas. Menta makachay kasawi Christ maso, nintuan lamalaman aramas, amech kachay solar uya songwach. Pwani memen wiyala sapalmen Christ, ekin wiyala aramas kapmen, men maso sorala, amakap ut Williamti. Koch mekin kachin wiyata sang pukach koras. Ekachin wakit kachayla ren Christ sang ni imunchichi ong ni kambakapakay. Ebil kachkiyong kachayl achayl kowata tok po aramas chaykan en pilwiyala kambakapa. I autepen achayl rongamawan mech. Tuan coach ekachin kupukupure po nimaran Christ aramas koras en wiyala kambakapa. O tuan socha men kachin kapukonekin Israel tiparaikan. O kachkiyong Israel masano me patakiyong Israel tuan kin kachin wiyakin Israel lakan pakata. Yech kich menin kataran Christ kay. O pain coach me kachin panapanawi kumail sang niyach patak. Sa pakire mail ningit numaran Christ kumail en wakila sang ni imunchichi ong ni kan pakatan coach. Christ soche utan tipe. Coach apuyakila moman aramas tipan tuwa chakichay.
Wakachailen yang anakila pungan coach re.